Hello, Tuni KUKI channel vazosi na bon chavin lem nei ki na vin Tuni a hi Ukraine boy na le Ukraine le Russia ki boy na le chule gamdang hon I chan gea pan ala ta vam ti ho hi he thein di vin neu khat update hin bol ki no hitin hichiba new so hi ga velo chun tu chan gea hi Ukraine gam sunga hi Russia hin stride a bol jingin chule city zat chom choma jong hi nasata en bom a khijing na lai ti a jong hi report mo a hi in Russia se pai ho hi hita chu Russia a ko na jong hi supply a hong be in a hong ki tol be jing na lai ti a jong chu report mo a hi in Russia ho jong hi tu a hi Ukraine gam sunga hi tampi hung lut no ba aban banai tai hung ki tol lut do ba hi ta chu boy na hi a hin siam jing a hin phan masalanga jong chu in sai ta in Russia leader pa hin tu chan ge ya jong hi ama hin Ukraine gam sunga hi ke ho dei banga to ka hi chi gal hi kinga pon te ti a chu pan ala jingo a hin Zelensky jong hin ta chu Ukraine leader pa hin phat changa hi ke ho na ding a hi lo le cham na thu sei na ding a hi ke ho ding a hi phat changa hi Russia leader pa hi atip jing a hi in a hi la hi chiwa hi Russia leader pa hi tu chunga hi ani ding jo si jong ita so ani agam a hi tan ti chu US a hi in NATO a hi in European Union ho a hi ni ta chu Russian gam sunga bol thei jo se hi a bol wa Russia gam sunga sanction tampi a bol wa ile Russia gam sung hin ato ding jo se hi ato zo a hi tai ni ja achu gal hi akimla akinga ponte Russia in lungti banga akibol to ka hi chi Ukraine gam hi kilhadi ponte ti a chu amo jong hin pan ala wa hi tai ja achu tu chan ge ya jong hi Ukraine le Russia ki boy na hi tang di lovin achi lhajingen aban le Zelensky in anaseina achu Ukraine president par Zelensky in anaseina achu ile Russia ho hin city len ta ho a hi bom akhijing win chule tu le tu a jong hi civil mi ho hi khopi sungai mi la khatlang akitang denen a hin la Russia ho hin ita chu lungsit na be hilin bom hi akhijing viti a jong chu ama hin report anabol kitnen aban kitna chu Wednesday ni ti chu tu ni a hi US president pa Joe Biden jong hi neta chu European gama hi NATO ho ki ho pi dinga hi ichi Ukraine chungchanga ki ho dinga hi ahung ye ti a jong chu report mo a hi in a hin la ichi ki ho na a hi pi thu sevam a hi lo le I chan ge thulu na nei ta bam ti ho wang chu mu a hi nai po na ji chu summit hi nai lo a hi in chi summit na hi a hin sei thi mobile chun I chan ham khat na hi chi boy na hi hong phadeu ding a hi in a hin la a hin sei khil vai le chun hi chi sanga kho zo a jong hi attack a hin bol kit mai the wa hi ti a jong chu report mo ai Zelensky jong hin phat masalanga patna chu hita chu US a hi in European Union ho NATO ho a hi hita chu pressure hi api pi jing a hi in hi chi news a jong hi ga lo chun Zelensky in hita chu NATO ho ano oi mo na a hi in ipi bola na ho hin open ta na sei lo ham Russia hi ka kichai ti a na sei lo ham aji chu Zelensky hin phat ma sa jong chu no fly zone ti a hi phon do na nevin ti a chu NATO hi ngai thum na anane a hin la NATO in hi chi ho hi ana bol pi lo a hi in hi ja chu Russia te hin van leng mang cha ai ta chu bom a hi khum jiang a hi in ja chu Zelensky jong hi tu chunga hi lung hang dan a hi ta in ni chiwa hi amana seina chu openly said you are scared of Russia hi ka kichai tin ipi bola na sei yeng lo ham tu chan ge ya hi chiwa no fly zone na san jong na phon do nom lo ham ti na phon do ngam lo ham ti a jong chu ama hin a sei ti jong chu mu a hi in I chan ham khana alang khana I ga ge lai le Zelensky in hi chu to banga awoi mo na thei ta jong a hi in a ji chu chi gal ahung ki pat na jong hi iga su nai le chun Russia hon Ukraine a hin attack na jong hi Ukraine hi NATO hon hi ta chu ana til jing over agam sunga lut dinga hi NATO a hung lut dinga hi ana tip ji over
ngi chi to bang war hiong pot na hin chule US in jong hi ta chu Ukraine hi itiam khana Russia in ahin attack go na jong le I chanam khana protect ki bolding ahi ki beng ding ahi ti a cho ki pan pi ding ahi ti ana sei ahi in ahin la Russia in ita chu ata ahin attack pha na hi US president pa hin hung ki hin do ovin koi ma chai che ba hi evacuate ti chu hung ki la do ki loading na hi ta vi mi hlam ho en lang se pai ho jong hung ki tol do ovin Ukraine a ko na hung pot do vin ti a chu anakai do gam ai tai ni ta cha om pha na chu Zelensky jong hi I chanham khana lung hang a hi in tu a hi Joe Biden jong hin I macha a bol thei ta pon a hi le I ja chu ama jong hi lung hang dan a hi in mi tampi jong hin US chunga hi lung han na aneu a hi in ti chu ama ho jong hin US chunga pressure a bol jing vai ta chu ipi bola hi chi Ukraine gam sunga ki boina chungchanga US in panala lo hi lo ham ti a jong hi oi mona anane vin a hin la Joe Biden in aseina a chu hi le kalao chula hi cheba hi Russian gam sunga jong I chan ham khatna sanction ka bol chula ti a he ana sein a hin la I chi sanction mai chu hi lovin mi pi ho thu sei chu a hi le ni chiba hi Ukraine ho Ukraine boina a Russia ho hi khamo vin lang agam sunga bom a hi lo le civil mi ki tha ho hi ipi bola na kham lo ham ti zo ai a sei a hi in a hin la US in tu a don put na chu a hi le Russia gam sunga sanction ki bol chalai chewa chu US in jong I chan ham khana pan kila chu namu lo ham ti chan ge ya jong hi ana sei aban le tu a US in jong India din mun hi ni chiba hi sekiti a hin sekiti chu kichi be lo a hi lo le lo ti na to bang a hin sa pawa sekiti chu ni India din mun jong hi tu le tu a hi I chanham khana a lo pui a hi lo le hi chiba Russia le Ukraine ki boina chungchang a pan dan jong hi apang det poi ti to bang tai ma jong hi Joe Biden hin India ho jong hi oi mona ananei ki ne ti a jong chu mo hin phan ma sa jong chu quad member ho si hin ni ta chu Indian din mon hi a thi mo vi ti a chu in a seo hin quad ti tiang le chon Australia a hi in Japan a hi in chole US a hi in India a hi in ni ta chu hi chi gamli ki ko ma chu quad asia mo a hin la ni chi vai Australia hi in Japan a hi in chole hi chiteni hin India to ki thua hi vai an hop kin wa hi tan ki ho no jong anane yu hi in hi china chunga hi Indian din mun a ki he thi me ti a jong chu US jong hin ana sei a hi in hi jong le tu a hi US hin a hi thei chana hi India jong hin Russia hi oi mole ti a hin la India hi tu chan ge ya hi apan na hi ta chu apang det jing na lain niau cha jong khatlang jong hi ta chu boina ding a hi lo le lung han na diu hi a bol di poi ti chu mu a hin hi cha chu koi machan I macha India sunga hi thu asei ngam bi se lo a hi tai hi jong le hi chiba quad chungchang niau cha ga sei lam quad jong hin hi ta chu Russia ho hi chi Australia hin Japan a hin US a hin hi ta chu oi mona anane a hin hi chi lai quad member la a Russia ana oi mo lo chu India bo a hi cha chu quad nin tu chunga Russia oi mona jong hi effective be set poi khuti ta a effective poi ti chu hard be set poi aji chu quad member josin ki support lo India in achom khat a support ja chu hi chi quad thupi chu I chanham khana a hi ding bangin a hi zo be set poi ti a jong chu Joe Biden hin ana sei ti jong chu mo a hi in aban le hi chiba hi iga het thei diu khat chu NATO kiti a hi Ukraine hi ipi bola ana lut go ham ti ai le ga beleu chun hi chiba jong hi I chanham khana US ho a hi lo le NATO member ho hi oi mona tampi jong achan naw a hin NATO ti ting le chon ni chwai a full form kan koin North Atlantic Treaty Organization a hin hi chwa hi Atlantic Ocean chu a hin North ati ting le chun ama ho hin North lang ho hi aboi pi deu a hin ni chwa hi a hin la ama ho hin East lang jong hi I chan ham khana a hin to kha wa hi tain East lang jong hi a hin ke be jing je wa chu Russia jong hin tu a hi
ichi NATO ho thil tup ho hi ngawin ipibola ichi naki be jeng hon ichi wa NATO stand het lo ham ti chan ge a jong chu amao hin ana sei ti jong chu mo hin ni cho chu iga bet nai le chon hung kilom tho a hin amao hin I chan ham khana east langa jong hi pan ahin la ji wa chu Russia jong hin tu chunga thil bol hi I chan ham khana hi adi na khat jong hung kit na hi ti jong chu mo a hi in tu le tu a hi Russia gam sunga hi nasata sanction ho ki bol khuma chule India gam sunga India te jong hin Russia ho hi akihin so theine de vai thau ho jong tampi ana cho ba chule hi chi galboi masanga jong chu Russia leader pa hi India hunga hi chiba jong chu multi project ho jong sign anabol a hin hi chiba multi project sign anabol ho ba jong hi thau a hi lo le crude oil za chom gas a hi in chule ni le cha a hin cho chan ge ya fertilizer ho chan ge ya jong hi amo hin deal bolding ti a hi sign anabol a hi in chiwa hi US in asaina khat cho hi le European ho hin Russia a kona masanga patna thau hi tampi pi anaki cho tho a hin la India in masanga bon khutita anaki cho loba Ebola tu a patna hi chi gal ahung zowa patna hi India in jong ita chu 15 billion barrel ho 15 million barrel ho chan ge a hi cho ding ti a hi pan na hin la ham ti a jong chu oi mona anani ti a jong chu mo hin India in Russia ho thau a cho a jong hi US I chanam khana lung hang a hi in hi jong le ama ho jong alliance khat a hi ja chu I macha ana seingam lo thu a hi in tu a jong hi India in Russia gama ko nai thau ti ta lo fertilizer ho chan ge ya jong hi la bedding chan ge ya hi a sei ti jong chu mo a hi in hi chaba jong hi ga belo chun India ho hin atam pe na masanga chu China a hi lawai le munja chom choma jong hi fertilizer ho hal ho hi anaki cho a hi ni che ho hi US a hi lo le European langa hi aki cho ting le chon man tam a hi in a hin la tu a hi Russia in hoita offer a hin bol a hi lo le deal ki bol dung zuya cho a hi le man hlom ta ni ta chu direct nga India supply ding a hin kon ho hi man hlom ta a hin pi ding government in hi chi sanga man hlom zo a chu low ho hi pi do ding ti a hi plan agon a hi ni chwa chong hi 40 million langa hi billion langa hi sign a bol viti jong chu mo in chwa jong hi ga beleuchen Indian plan over 40 billion for food and fertilizer ti a hin ni che ho na dinga hi India in jong Russia to hin gal ahung ki pat masangai chi hi sign bol na sa so hi tain 40 billion langa hi Russia to hin ki job mat na hal hian lang ne la cha aboi na ho lo le ai hi jong le ta chu ki sop lai to ding ti a hi sign na bol saw a hi ti a chu India jong hin don but na anane ti jong chu mo a hin phan ma sa jong chu Australia leader pa le Indian leader pa ki ho na anane a hi in hi chiba jong hi PM Modi in ana sein a chu hi le tu a hi North Europe langa hi North langa hi I chanham khat thung a hi ta in ti chu European Union ho na la a hi I chanham khat hi thung a hi ta in a hin la tu a hi chilanga I boy sang wa hi e ho hin focus I bol diu e hon I vet sui diu chu a hi le tu a European gam sunga thil thung ho hi Indo Pacific langa hi thun sa lo ding hi china dinga hi hon pan ila jing deu a hi ti a jong chu ama hin ana sei ti chu mo a hi in aji chu tu le tu a US a hi lo le European Union ho boina NATO ho boina hi ama ho gam hop sung a hi ja chu ama ho pan la na a hi ja chu ama ho boi chu kilo mo lo a hi na hin la hi chilang chan chana India China ti hovel aga ki kum jong chu kilom lo a hi ni ja chu India in a sei chu a hi le tu a European langa a hlung ding hlung zo gam a hi ta in Ukraine le Russia ke boy no jong ki kham go jong le a hlung gam a hi ta in a hin la hi chto bang ho hi Indo Pacific langa hi a hi thei chana a hlun lo na ding ki e hon pan ila de wa hi ti a chu Australian leader pa to hin ki ho to na
na sata na navy ti a jong chu report mo ai ken nei chan chu tu ni niau khat Ukraine le Russia ke boina chung a hi lo le gamdang hon I chan ge ya pan a hin la ba IPP thu hlongta am ti ho iga he theina diwa in sei theu I chan chu in tin tu ni KUKI channel vezo se na bon chawin pathen in pathen bo jing taw han ki pai